Achiwe Kamadaya Baubing ADC Bill 2021 House Session Li Mangzek Kami Wivang Ache Ukhrul Town Aina Gamjong Li Protest Sada Rally Zat Kidalai Huishu Aina Awanga Somli Health Medical Camps Rumi Haira COVID-19 Gazat Aina Mawan Sagahai Shimkur Pingli Tangkhul Long USA Na Learn Aina Khangjon Mi Haira Lai khayang thor aju about chung sang la jajo in a pami dalai aju about mai sai na nganang ramsa ADC Bill 2021 House Session li mangzek khami wewang aju Ukhrul Town in a kamjong li protest sada rally zat ki dalai hangda khlai protest rally ji chingri aina zat ki gchina ngathor pung thara aina hawphok laga ngushun pung akha aina tangda zadra Ukhrul Town li rally zat ki gchi hi atungwak Dungray Junction aina ta azingwak na awantang bus stand aina shangda Gandhi Jokli Rogra Kala Kamjong Shong Kamjong local ground li sit in protest permra Hanghai atam jitran lay khlon kala gari khung khawa gazat gakar kibana khala masamilu kala yari rally chili rajang miser khawai Tangkhul long naw pingna ngahotalai Hill Areas Committee na recommend kasa ADC Bill 2021 ji Special Assembly Session li ngazek milogji arui aina tangda House Session li mukhi kala leidalai Manipur Sarkar na kapung naw pingwi mashun samang ran li mathai mila Indian Constitution li mihaida khalai kapung naw pingwi samang ran chili phainai shanda khalai hili kasai ka mapam pai mara Article 371C li mighai mashun ngarer khoi phulungra da rally hi Tangkhul CSO pingna khangahotna Huishu ena awanga somli health medical camps rung mi haira National Minorities Development and Finance Corporation CSR ranye sada rungkami health medical camp chi acha hontang tarik tharada shini thang huishu li kala tarik tharada chishat thangda awanga somli da rungmi ka haina National Minorities Development and Finance Corporation we health medical camp china Indo-Myanmar border pamwi lansin li khangazan rural Mipu pingli COVID-19 vaccination kalemaina kapkhui khawai le sugar test malaria typhoid kala flu gazat pingwi test kalemaina khwing sak khawai kuzum khami kasana da Ukhrul Hills Development Foundation we managing director CEO Ningchui ji shatsangna hanga Camp chili hui shuaina ring nai khuung we aina mi shagatum hangphanga shika razanga da hanga hui shuli rung khami game chili mi hangphanga na COVID-19 ari kapkhui kharnausan hangchishat shikhana sugar test sakhui kala kataibing na malaria typhoid kala phasamaring pha khangadai maramli yangkhui hairada hanga awanga somli rungkhami medical camp chili poi nungpi kuirei ngahui kala maremda rikhanganai khuung phangawi aina mirazanga khuung bingjiwi headman pastor shinau kala khui gathana ping ngasoraya Awanga somji kem chili mi shakani hangtharuk razanga kem khanini ji SOP guidelines shurgazak laga sahaira da hanga kala kem chili marak kharnau pingwewang shimshimli wayang mi haira health camp rungkhami chili kazat test sakhami mangmaningla ari arai azithromycin dolo paracetamol zin covid vitamin C livermectin izikem paracetamol ascoril cough syrup vitamin B complex sikathala khalemaina yaumi haira rani gasa apam chilila masks aina sanitizers la yaumi haira jithada kem khani chili khalemaina yaumi ka hai ari arai masks sanitizers pingji lupa 3.2 lakhs wi amanna da hanga Ukhrul district with chief medical officer Dr. AS Kapangring na thanda health camp chili Dr. Tharuk nurse phangana yangsangmiya Young Rapay Conference with President H. Shimrishankala, Executive Member Ping, Aina Huishu Youth Organizations, Church Wigatana Ping, Shinau Long Ping La, Ranye Chili Vazanga. Dietitian Dr. Changmei S. Ningshan Aina, Food Expert Yaringam Ningshan, Anina COVID-19 La, Pasamaring Pa Kangadai Gazat, Kangahali Saran, Asak Avat Ainang Soda Kashagazawi, Maramli, Hangjitami Haira. Camp Chili, former Deputy Speaker, ex-MLA Presho Shimrainala,
Covid ari kap khawai le gazat test sakui khawai wagzum sangmi haira Pau atishure the health camp ji mathalak aina sahaira the deputy commissioner na hanga kala arihon tangkhul naga long president sami the khalaya Queer Hopkinson Shimrenala Ukhrul district li health medical camp Saraga highway in Chaili Aja Hontang Huishu Aina Awang Somli Rungmi Gahajina Pamekap the Sahira the Hanghaira Ukhrul Aina Kamjong district li COVID-19 Gazad Aina Mawan Sakahai Shimkur Bingli Tangkhul Long USA na Learn Aina Kangjon Mihaira Tangkhul Long USA week Matun Aina Tangkhul Coordination Forum on COVID-19 week Convener Tuisem Kamkarana Victim Hangpangada Pangashili Lupachi Aya District Hospital Ukhrul li Ngaran Mihaira Tangkhul Long USA week President Lummi Kaping na Hanga Kajia Ogatui Abam Huptali COVID-19 na Sazida Kajam Kare Makhaila Mimau Hina Ringshat Kajot Kajang Kwirami Haira Shimwak Yang Ungda Itumwimi Kajunka Arishangli COVID-19 Kangha Kala Itumwimi Bingna Kokasada Gazachi Ngasung Kawai Ngajon Mi Kangarok Kala Fundraise Kasala Taikuya Church Society Kala Individual na Patient Bing Aina Frontline Worker Bing Wiwang Kashagaza Ngaran Kami Hikata Tailaga Ninkulum Sampanga Gajihi Tangkhul Long USA we President Lummi Kaping na Hanga United States of America we apam ngadaday dali pam da khalai Tangkhul naw ping na kachichawi mishop mingarok laga ngajon khamina da hanga South Dakota we Pine Ridge Lake Kaban Oglala Lagoda Sioux tribe we Karnau san ping nala lan kala saiha na ajiwi ngajon khamili zanga da hanga Tangkhul Long USA sem da long naw jina COVID-19 victim pingni ngajon mi khawai ot sara da lupa lak tharuk thingthumra da shagutum hangmati da mati kazip khuida Ukhrul aina kamjong we COVID-19 victim pingwi wang teu mekha khamina gaji hangda hitha da teu mekha aina ngajon khami hina ka khanang atamli phaningong da lei kala saiha sami da lei gaji phaningong rano gaji hi longjina hanga Cho changlak aina leida khalai atamli chitha da Tangkhul Long USA na lansinli ngajon khami Chodda khalai pingli leigishi phaning khami hina itum khoka sada mimau hi ngarda leigishi phaning ong ngasaka da tuisem kamkarana ningishi phongshok mi haira Tangkhul Long USA na shimkhur ping jili luba thingphanga khangajon mi haira All Tangkhul Medicals Association aina COVID Care Center Ukhrul lila luba thing hangchisha drip mi haira La COVID Care Center gamjong li lupa ting magada phanga mi haira kala lupa lak aka ting hangshini shagatum hangmati da mati hi MNM Foundation na implement samida kadam gashi kharing kharak higathali Tangkhul Long USA na ngajon mi haira da hanga Ukhrul aina kamjong district we healthcare kala patient doctor khangshik maramli ngasan khawai aya All Tangkhul Medicals Association na makhok mi da gazip aka pam haira Kazib Chili Tangkhul Shinau along with President Veronica Zinkhaina Ukhrul aina kamjong districts richum now pingna healthcare apongli kajot sam kapang kala khawat maramli matuimiya Tangkhul mayor ngala along with President Somadai Machinauna awi thega khui kala TMNL na Ukhrul aina kamjong district li zadrag hai torli thega khui phejitheya Machinauna hanga gja TMNL na wakhayang tharan Ukhrul aina kamjong district li CHC's kala PHC's kaika first aid mi khawai mang shoda khalai thaya kagazanau pingli ngaha khawai infrastructure wa malai manada hanga kala Ukhrul district hospital with blood bank facilities thakta hapok hauka phara chithaga yaron ngala pingnala mirin kan khawai ashi donate sabai phok haurada machinau na hangsanga Ukhrul District Hospital with Medical Superintendent Dr. Raisangmi Raikana Health Workers Pingnala Kajot Kawataraka Samkapang Maramli Mutuimida Hanga Staff Tiona Gahai China Kajot Aka Sadale Staff Tangkhai Mang Aina Ot Sada Kalaina Gajihi Hangda Arishang Akahi Dr. Aina Nurses Ping Mangna Chalai Kapai Maning Mana Technicians Kala Apong Natadeda Ot Sakawai Staff Dagar Sayada Dr. Raikana Hanga
Infrastructure kala kakadom khavat uiwang health worker ping kachungka Ukhrul li makangai mana gaji hi hangda miyur khangatei we health worker ping lila leigishi khaya gashi aina sa kha anaulam ithumwe kapha papam na gaji hila Dr. Raisangmi Raikhana hangsanga Ukhrul District Hospital li mathalak aina ngahamida sheba sami hai salala patient kai khaba ningshi ringapha malay mana la hospital environment la jakshilaka health workers pingwiwang la security la malay mana da hangsanga security malay la hili kipana pamlaga ot sangaira kaji hi hangda yari gathana pingna hi mashung khui mi kha phara kala arishak mathalak aina kala ka shanglak aina ot sa khawai CSOs aina district hospital authority wi alungli hangshok hangjang gasa mathada leiphlungra kaji hila Ukhrul District Hospital with Medical Superintendent China Hangsanga. Kazat ngaha khami pingli khaya kashi vatlak aina jakshida kasa maramli matuida health worker pingli kachipat la rega correct pingli Epidemic Act 200 we azingli tandi mi khawai apongla leya gachi hi Dr. Soringam Raguina Hangsangda state nala chigatha maramli ayin sempaya kala Manipur Medicare Provider Act 2016 jila shichin bayada hang. District Immunization Officer Dr. Bamza Luikhamna Ajigum Mayo March Tarik Makada Katumwi Aina Take High Ukhrul District we COVID statistic pagete haira. Kazib Chili Dr. Aina patient with relationship katada matasang saksi kala kaji maramli hangsang rock haira. Healthcare infrastructures achay array tada gasakala health workers pingwi security mathasang gawai pongli ngasan mi haira Kazib Chili Tangkhul Naga long with Vice President Tuisem Kamkarar Tangkhul Kadam now sak long with President Shimri Rai Singh Thawai Jau Hungpung Young Students Organization with President Ukhrul with CMO Dr. Kabangring A. Shimre Dr. Nelson Vashum Ukhrul with Additional SP Ringting Hongtree Ukhrul with SDPO Thodrating Chalamwa Ukhrul District Hospital aina Kamjong CHC we Dr. Pingkala Tangkhul Longnau Pingwi Kathana Pingna Sharukhui Haira Northeast Democratic Alliance NEDA we Convener Assam Chief Minister Himanda Biswa Sharma NSCN IM aina NNPGs we Akoka Pingli Sampangrada Laidale Pau Atishurda Akama Dimapur Nagaland li Himanda Biswa Sharma Zangda NSCN IM aina NNPG Akoga Ping Kazib Kida Laidale Sharma Dimapur li Kazang Atamli NSCN IM General Secretary Twingalang Muiva Lila Sampangrada Hanga Intelligence Bureau with Special Director AK Misrala Dimapur li NSCN IM Akoga Pingli Chan Gazak Kida Laidale Aj Jumugi Dima Police Complex Dimapur li Kazib Kida Kalechili Avakar Muivala Zangrada Hanga ADC Bill 2021 hi Legislative Assembly we Special Session li Mukui Kami Ranglaka Aina Tangda Edsam Shorkawi Go to Hills Ranyeji Boycott Sarada Laidale Edsam the boycott Kasajili Tangkhul Longnau Pingna Zangda Manipur Kapungwi Longnau Pingna Kagatomla Pongshok Ngarok Haira Kuki Students Organization Ziliangyong Students Union Manipur Rongmai Naga Youth Organization Hiping Hinela Edsam Nathanda Go to Hills Boycott Kasali Kagadom Pongshok Haira Kapung Vakpa Raigsang Kwira Kavaida Go to Hills Zadlaga Kapung Nau Pingwiwang Palaki Gaji ADC Bill 2021 Va Majisin Kangai Hiwi Kakaladva Go to Hills Hi Sakarek Na Gaji Hi Rongmai Naga Youth Organization Da Pongshoka Yari Nala Mathada Machukda Shorkarwi Arahi Paptalaga Kapung Nau Pingwi Mashun Ngarurga Kwili Katomlu Kala Go to Hills Da Rakarek Chili Magatomlu Gujihi Long Nau Ping China Hangsanga Hishong CM Birena Kathan Shorkarwi Michang Mikai Ot Sagli Makamaya Pongshok Dalai Lakavag representatives of Sadar Hills Chief Association Thadao Inpi GHQ Kala Kangbokbi District with Long Nau Ping da CM Biren Singli Chief Minister's Secretariat li Vasampangda Masot Mi Haira Yarina Kamadaya Sada Ning Karin Shorkar da Kala State Raisang Kavai Sagabai Sada Laya da CM Biren li Sadar Hills Chief Association Ena Long Nau Ping Jina Ningishi Masot Mi Haira
The Voice of Tehilana Kushok Kami Ngshanda Magjaw Kaho Tangkhul la aya classic grande imfali release sami haira Laji Thansing Zinghaina release samia La release kasa rani jili LS Loving Reminder Hosami da Juringam Shimpui Mushumi Zinghai Kala Sorejan Ngalung Atumping na Kamiwa Sami da Rangarumia Ngshanda Magajaw Lawi Maramli TVT founder manager AC Verjana Hitada Hanga Imayur Wivang Gajot Kajang Pungda Mirin Chikat Nikahai Yersho Lashio Atumpingli Paninko Ainang Soda Ningashi Pongashok Sada Lahi The Voice of Tehilana Quickshokna Sevahi Sangadhan Wiranye Akasada COVID-19 vaccination drive come relief Aya Ningti Ku Gamjong District Li Rungmi Haida COVID-19 vaccination drive come relief hi BJP Manipur Pradesh Kisan Morcha with Vice President Ningringam Kashungna Mokok Mida Sada Kalaina Ningringam Kashungna vaccination drive Ranye Chili Kuung Chiwi Richum Naupingli hand sanitizers Pias Mayang Bai Kala Machi the Yaumi Haira Ranye Chili Ragazang Richum Nauping Chili COVID vaccine Kakapwi Kapa Hang Jiteda Kapwing Roxier Kavai Kasatsang Mihaira Padma Sri Thongram Haridas Mawan Satiga Highway Maringapa Manipur State Film Development Society na Pongshok Haira Manipur we Cinema Shongzali Kamadaya Ot Ngurut Kwimi Gahaya Padma Sri Thongram Haridas ye Awi Kagembali Shimli Tarik Tarada Pangatang Tisang Gahaina Film promote Sakamili Matalak Aina Sharuk Kwimi Gahaya Haridas na Ogatui Aina Kantui Gahai hi Manipur Film Community Wivang Saklak Gahai Kashiman Ngasahairada Manipur State Film Development Society with Secretary Sunjuna press release li Pongshoka Haridas the cinema Luiram li Zangkapok hi Lysram family li Ngashik the Friends Talkies Kisho Aina Haupoka Now the Anangatay the Pauna Bazar li Usha Cinema la Vashoda Manipur we Pau Makeup Kaji Hapok Kareli Kazang Cinema Hall Ngasaya. Now the Asha Aina Zina Tolkis la Haridas na Imfali Shoya. Haridas na Cinema li Ningasangji English film la Jihomi the 20th Century Fox Pictures Paramount Pictures MGM Pictures Hikatatawi ama Northeast India li ana Ngayaomiya the Manipur State Film Development Society wi press release li hang. Brojan Drogi Luhongba Manipuri now na direct sakare Manipuri feature film kasemlila Haridas na learn aina matalak aina ngjon mi haida leida hang COVID-19 gazad hi COVID ari kap ka hai naw bingli maragaza mai mana gaji ogate wi abam katai mang maningla itumwi abam lila thekhui lakdalai COVID-19 raga gazami shaka wili akum hangchishat shikhawa COVID ari makabrang gasapingna Kala aridos aka mangla kabhai gasa pingli kagazar rakshokhi akum thrada chiko shikha mangbana Hangda khalehi Ukhrul district we infectious disease surveillance program report atishura kahangna Report chi ajgumwi March mayo gachang tarik magada kutumwi aina paralaga kahangna Isolation wardly khara machine khayang tharanla kagazanao ping akum hangchiko Kadava vaccine magakapingna. Kala dose akamangla vaccine kabhaikasa isolation wardly khara akum thara makamana. Ajagumwi me kharam kachangwi aina tegakwi atishurda COVID-19 aina tigahai ngachaili akum hangchikoda akava COVID ari makabrang kasaping serna. Kala akum chikona COVID ari dose akamangla kabhaikasaping na report china jithaya. Shoka highway machine ping hi palaga report china chithaya gaja Ukhrul district li positive case kashok thara wili chishatva COVID vaccine magakap pingna COVID kazat zakshi khamai case shoka highly vaccination status la zakshi mai papam gaja vaccine magakap na chungmaya kazada arishangli rakang ha thara wili chikova vaccine magakap pingna case shaka wili khani shika kathi shok talai COVID kazad aina kathi akum thara wili chikova COVID ari magakaping sasaya hangda khalahi Ukhrul district we infectious disease surveillance program report atishura kahangna
Ayang Zinwi report at issued Ukhrul districtly COVID positive mi tharada mati samhanglui haira. COVID second wave karahili Ukhrul districtly arira shungda COVID positive sampangahi ayawi tharada mati ji zangda Tangkhul shapanga hangchikoda khani kashung hairada hanga. Arishang aina COVID care center li ngahagasa mi tharada matili aya discharge sada Ariri Ukhrul districtly COVID kagaza mi machine hangchishada phanga leida DSO report na chithaimia. Ukhrul districtly aya aina tangda COVID vaccination kap kahai mi machine thingmagada chiko shaka magada mati kahaira. Chiwi ngajaili thingmaga hangchishada shinina first dose kap kahaina kala Tingchiko tumrada shinina COVID ari dose paida kap hairada hanga. Zingom tharada jishat aina hang matida matiwi alungli khalai mi machine ting tharada khani shakatum hang chikoda matina kap haira. Zingom hang matida phanga aina hang phanga da chiko wilungli khalai machine ting phanga tumrada tharokna kap haira. Kala zingom hang tharok aina atungping Tinggutum shataruk hang jishata phangana COVID ariji kapkui hairada report china hanga. Ajawi kamadaya bawing nganangram lishitsa. ADC Bill 2021 House Session li mangazek kami wivang aja Ukhrul Town aina gamjongli protest sada rally zat kidalai. Huishu aina awanga somli health medical camps rumi haira. COVID-19 gazat aina mawan sagahai shimkur pingli Tangkhul long USA na learn aina khangjon mi haira. Ajawi baw hiya nang jang haira nganada klai nudum zai korali so khamia zimik shok saseran.